India korte lapen ang jirto pan si Francis kilo kilo at ini tumahin pen non Karbiang long along BJP party pen si kaching thur asai klempon lapen samjin lapen kaching thur asai klempon along pinangan rata tunda theklong lo lapen kasona thaksi mi senator isi gambong tapjong theklong lo nasi isi alam ki clear kan tu la hendo je non ili tumalong Karbiang long apan chirai kom nai Karbiang long along le ke kaita safety si do nai Women pen ili tum mentune Meghalaya border along pun alam le chithan block 1 and block 2 ba non head jong lapu Nagaland border alam le chithan sita ahoya du alam ta ili tumlong interstate la inter district alam ta ili tum chithan than lason thot thak si non head jong Ladakh Nagaland a border ilidai along dak ili tum langdam pamikalo pulote solar project walam pen bangke inang la tum kamatha ke Ladakh money bank compensation isilong det na money bank lason na po bansi pinang tu ke matha sita Ladakh ili tum time again ili tum ke kachipang bar pen langdam alam jo si langdam pulote Nagaland anap thu pinang an encroacher nang kili ajoini pen lapu isi apart ke dhonsuri apart analo isi ke lapu borjan lapen bokajan homosti si purilo maximum laso nang ka encroach ajoini pen si pini hidipi an dilai an nang kili ro lason alam ilitum imek hini pen si thaklong lo achit anjot kanilo lasi laso along le phan itum rai nai pulote kopia policy dolang ma pinanga na hotel chithan lo army konsi tum longle pipo palamta ilitum chithan mentune ke ilitum kapre alam chithan pen last ilitum ke theklong ba ke Ladakh jong si itum non solar project jong si ilitum Ladakh claim pulo tangte Ladakh ilitum aphan akirap theta athe akirap thetan bodi mangke ihi nanat thu border aphan itum longle ke protect aphan ta isia part lo lapen isia part abanke non het jong se itum theklong Karbiang long arisu ejang atum pinang angtan ka chong datam men mane ke security guard amen pen mane ke company along ko pine break jam jolaso Ladakh kam ka cho claim athai ki kom ajoini pen angtan ki dam also mar tu ilitum pinang lo thek seratum pen chenglo pinang ki dam theklo athe theklo adima pilo jitia corona virus isi ke do hut mahamari laso ke do hut ke laso kache wang aphan Karbiang long autonomous council CM sartan kera pono hut ahongkha si theklong lo da 5000 so se ariso ejang to mangke angtan si pinangan ka choklem ka chodam dam to koklo laso joini pen pinangan adhe ke misel atumta dolo adhe kahino tumange pilo ahem arit manege non hejong piso sumik en pen ahem ka chite kang pen kapre ka ghotna pen lahai ye alam sai mi tum long theklong lo lapen adhe ka tuma bangke manege so that manege mane halada chongda along ma pran dam juya ma laso pran ki dam along det buti ke chi wana pan anta akisung ili tum ki mek hini pen si theklong lo lasi laso akisung pen dong si isi pen pajok ji bulote ili tum Ladakh mithang along rielo Ladakh sta itum ta economic politics policy donang po lapen itum koson si ili tum long revenue fund laso generate kuri fund laso ke paong je panta ili tumta chingwai na ko laso teng pensi hinia policy adopt pensi Ladakh Karbiang long autonomous council team Karbiang long tumbange dak jong si tum solar project wanglote itum a benefit itum ali aphan bangke ilitum chi theklong ate deposit thekloi ma pulo tangte 1000 ke lake agreement long dolo 1000 ariso ejang atum bangke Ladakh sagori long dun po pulo tangte 1000 hola angtan kidodun atumale long et pustame dak kido dhek long pa angtan long kidodun kam choklem kasilet lietum pinang long po lapel laso dimalo pinang ada saya mukha bangke ilitum claim long po lasi hula he akisu alam non munida tum social media long kidam theklong nang tum theklong ta hai angtan long ka chongdat da mane bangke kapre ka kisung dopi khalada ke do dam dim long kisung ke chog jun pe na kisung hem ka sikka kon e pen akisung osomara phan pen ka chilang nai akisung ben chenglok anton do sita la swalam da panute la pen hi apart na bangke ini tum lang paka kide
je non ilitum jong sinalitum mithang dami langdam lo pulote Nagaland pen ba lapu kaprek pen laso a part of pinanan suspected Nagasi pinangan longle kinam bolam si klang lo laso ki klang lam lang lo pulote dilai nang le rok lo halapuna ke hina ke hidipi da ke lelo lason jong si ke lelo pulotante laso aphan nang ke mithang karbi ang bongolong ilitum kachi kusiroi pensi do kokcho sita haladak ahok pet jong si protection nahi protect nahi pulotante laso awar saya bangke ilitum tactfully lapen matha pameka parsik pameka kali pulotante la bangke itum aphan a dangers gitu border area lo bangke lasi non isi theklong lo isi bangke laso din lo yung si ilitum langdam pa meka lo pro de kopi pilo saguri ke longon po lapen hala so di malong pinangan longle along ladak longle ki porok dun atum ana bangke hala dak adhe ka tum bangai compensation longon po compensation da hala dak tum bangke pinangna a family tu hada compensation long pen kaprek award sai ke choklem long ya phanda do po lapen ihi nana thua bangke ilitum council along sitame ilitum revenue bangke that 200 to 400 crore bag revenue bangi polamta ilitum chini donlo agreement ateng pan alam lang dam pulo tangte lasi hala he mokhayong si dolo pulote lake government ke pini alang government hai pina mane government hai lasi laso dim lo si bang lo pulote laso revenue penta ilitum kaprek development account ki claim pon unji ajak kong bangke ilitum long lok sita nona bangke laso ka development ji afan laso ki claim pon ji afan sita me ladak bangke pilo adhek alam pen mane johol ladak konane complain pidam lo hola so complain ki pidam pen laso a project ke pachi uthai de ji afan bangsi maximum ke claim polote lake ini tuma afan akilos teta lapen lage a danger si dolo lason jongsi claim pon bomlang pulo dangte Karbi Anglong afan ke kaching thu rabar saya afan ka develop ya afan bangke ini tum papi deje lasi nili pui bangke lason ka distaven atum bang bangke la bangke stop nangko jongsi ko pine ke pare dun mai do kokla lasong bong pen jongsi ladak laswa kam menda kimi muchot lang pulute paklang nilo lake la pen sime muchot yo Nagaland border along lake kachi right komi afan pulote polisi la simeyo pulote la tacho sisa lason gali je la bangke totally project bangsi out nai puwa alam meno si kaninje pulotangte la bangke future Karbi Anglong afan bangke a danger si do pul ate pipotma ilitum mithangang bo si moke a kaprek alam pen kaprek akam ben si kachi tonte kachi uni alam sir klang ro lasi lapuson alam akam ben bangke stop si kimisen afan pulote ke claim pulote doan organization tum punon doan abang fu tum punon la bangke ilitum kichi support dum siroi se akinang so tu bangsi tu lasi solar project abangke dakke bivek nangpo la pen pc ilitum be Karbi Anglong along levan protect nangpo la pen anchot kali ladak Karbia riso ejang atu ilitum ta arjume melo jongsi ladak jongsi kaching thur dokok pulote kaching thur afan abadha bangya bidat nangpo Saguri long tu po 1000 api milis long si saguri long pulote kwan one akirap ki theji la sola la penjong si ladak la so apen compensation kilong dun stame kwan one kiraji la si la bangke itum local atuma fansi a benefit lo lake angtan atum bhale benefit telelo local atum si benefit lo dak kido barin dun si benefit lo la so benefit bangsi ilitum bange pangbu nang ne ko bangsi nilitum rat afan da kapachini lo la pen la organization atum manta nilitum in pen bangke pachini ponlo la sidolang ke than position nilitum spokesperson do posi la pu salower be bang solar project along total approximately 18,000 bighas pala dap kusi ilitum kado koita mane papang thek ponlo solar project kopilo po bangeli tum chini nai makala ke renewable energy environmental so ka effect fedat pen atur kilong la pramja pan ke lake solar project lo lapen solar project afang talada army afan tipiji alam do sita isi hini condition adhe kachi tomte pejok army afan tipeder lo tangte ladak along le kopi pochi solar afan tipiji punon kachi seklo laso area lo bangke
isi bangke langnam lo pulo te jofrang ta nele lo so condition penanga pulo isi bangke NSCN atum Delhi along central government kachi lam kaching wa yahut laso area ke par lo pondia phan latum proposal amep do hon so amep lo bangke kwalo mala daga bangke ko biloma 2825.76 square kilometer latum proposal ke pi NSCN atum dam ponji pu laso planning pe na jaw penang atum kela si neli tumpu that especially JI Qatar panel to point out kuri JI Qatar lapen IPP Rajan Timung latum ke dalal pujo phang ne tumpu lo non alomta angtan pe naga tum pawang pak si longle pachi bhong sai ke latum arlo do lasi BJP atum ke lason ka pheri atum kani Prime Minister of India Pakistan ha pheri ri lason thatsi tuniram rong hangta JI Qatar lapen la Rajan Timung phan asat ta pheri re kinang sot pulodang te law and order lapen Karbi Anglong arat atum alang li tum phan ka bisar ya por nang li tanglo lada ka bangai kopilo ile tum ke thek thulong ka bangke laso ajene laso benefit solar dolo pulodang te adhe ka tuwe ekdom pene hino eti pusila tum paklan environment hino eti pusila tum ke paklan atur pena jok खेती के चोकलम ता हिनो एत पुसे के पकला लापे लदाख रिन्यूएबल सस्टेनेबल इसे सोलर एनर्जी लाबांके क्लीन इसे की क्लीन नाय अनएक्सेप्टेबल सोर्स ऑफ पावर लदाख बांके लाके किलोंग जी आई स्कीम लो लाके लासो स्कीम नंबर 1 नंबर 2 बांगे पिलोमा environmentally friendly thang nang desa pawe pinpen lada isi environment pen si laso atur ke kilong pen penang ato bang isi profit long i fossil laso pino fuel laso putha ka bang ke ladak pe bang ke kilong ji our side he dong ji ki thom bang ke kopiloma isi bang ke job creation open it to spokesperson to lo dak bang suri si afan bang ke dak local atum PA pusi council sorpen laso kachitok alo bang ke ini tu emu yo bang ke tum thek lopo lasi lai kadu ko bang lang dam pulo dang te ki kroi dunde ke komaloma jai kathara tu ki kroi dunde ke komaloma IPP atu latung ko na lo kedam latung ladak project bilong le kwajo project bilong de jok latung kidap ko nalwa ini sidam New York sidam jo prang tan nele tan lo mati New York dam kona poisa pelo New York dam ko pilo memorandum ki pidam latung memorandum ko dakla pidam IPRI pe ko pilo ma Indigenous Peoples Right International hola dak se plato memorandum pidam lo ki pidam ye pilo ma je dadak along le phelang adhe ka to phan an thia kusela tungi puda tante ki puda ma bang along le doma rajanti mong along le doma halada along le bin abang sila son dalal ka choklem dun lapen halada ka bang ki jor tang pe nangara tu ki jor do ki jor tang ang bong pe na bang ke TR Jeliang ex minister Nagaland hoda ka bang ke long le pe nanga na kithe abang la nam derlo dak karbi tum ka chong dat dam inut soar lo ka chong dat dam karbi bang ke arni kang tang pe ning tang bob thilot ta du etum chini lai putra lai ka to ko alam chini at sin etum hol rak solar project ki bidam lapen halada ka bang ke kupiloma jai kathara tumke isi takroi kri development kroi kri lo la pengel hai kopiloma solar takroi kri lo kaching thur takroi kri lo pulote anti karbi kela hanu jai kathar is representing as anti karbi in karbi amlo number 1 mungkin nopiar orang kuliah waduh masih dicek sih bangen nili individual lah sih nijera koko akhirnya nili kartulong nili kat dunde kita rong nili muatum tu nili kote itu rong situ cuni alam jadinya kita council lah hin solar project ulang kajian alar pula pu Nagaland border na tu si kibi pu muni tu kartulong pen kuson lo kat Jepang tu bangke dak di follow pe cenglok pu kunan namanya tu east west karbi ang lo kai cenglong le ni Jepang pang thang garia do kiso Jepang si hanil tu orang hapun pe papu di pipen ha lu mene habila jule hetowar di atowar ta memista Jepang sama ke hala kupia polo nake man hala dak
mana dila compensation of poisa longi mele pusia di amen ki thabuni jara so halat chunchang pe halat chunchang pen amen ta chithamnong le ati malong le dekla tibe amasila ani ke suduna tumsino hai non pini IPP leader tule pune apa amen ke suru ole no sitame APSC pen atuna leader menan do na pusia me pinam lola upia polo lasone kali danai mati Akimala kaci mana arjang arahan nu kaci kerang kaprek aku aningal lu masa kaprek langsung nang lu bukan biasa lo kuna tangkap pin anan ke lu akima Amerika son kita ampana ne kita tangkap pun sage nako ulun kuna source pen kita mo tali dun me aku cita ngai lagi beni siapa ke ne li pui ko la lo lasi kala daga lo lita we pila tu si pilo nai chon nili pantanar juta me ঠিক langsung tha BJP Karbianglong East Karbianglong District Committee President Roland Killing aki ha kala ke hala daga munilu Singkiling aro Nagaland border hala nang kanta arjuna tambi nang kanu poke kumama long le dul hoda tikla sang thak sonro kathar puda dolang pada ku mege longa tharo gotom bosia dum alang li kanta arjuna tambi ke DPL long ta borjan loke dilai long ta borjan loke borjan asor ame pa dihalo dati ne tumki jiran tak tike anta no rajan timu borjan ka kali ha bugolian ne kunal asor bronte hala daga ma mane alang li lahai manami nang bin tapre ne ke atima lake Nilikai da puluh ke cuta puluh na da puluh BJP agenda ke nation first party ke second individual ke long no last we don't expect more BJP worker ke ni long nai ke first ki mathai pa imi thanga te baka nai financially ta sound nai imi thanga state ta baka nai imi thanga long district ta mission nai imi tha he mission nai puluh hal hai district ta mission na lage state ta condition na mission na lage India condition na mission na long te kuna pelo council ini tum budget ke ba council imi thang jong inherent subject of revenue ki asabe la penili tum chedor di central government tum state government tum chedung non sir private solar project ko jita me malake joint venture ji ke along leki jor kali ke latin nai ko along leki jor app ni pukali ke along leki dak sidu poda ala koma company badang nang ke claim la along le hek pon plan se ho nani Gujarat pon dei America pon dei pukali Council revenue ke ili afan ki chuang ke litum Amerika lagi ham nam kali New York lagi ham nam kali London lagi ham nam kali Lima lagi ham nam India capital government of India from ke Delhi aku semang state government pe from ke Dispur se ham nam non national mane central government pe state government tum thedung a project da ke ban from ke ini sikarang na pokel non ke flung thuro aprang have pre gamson mane study na kori bote bon check basam na ma ke Inang ya hormu bangai pi pulang ke lagi ini ara ini kelas apa sih dengan aku lahai mai cari nai latum mange amitang nang cari lo informasi na sibong lo langsung kali ke era kam ke alam pinbesen sote di damtang kam pinana phong election pachulu ara jendi mu amitang mata election tulu ko gas na pen chenglo hai lo mante hai li lahai lo pithi lo ini me nai lo pokai pinda mu ke alang litum no ineli no individual la siklo de lage madu sikame lage success ya ko chujing Bamhan kai ke mata ke sorsa kangklong kan ki pencenglo jume me juno ki pudun pulong ke somri ke lang me sakse lo amuni pukali a particle lage universal truth lage lasi BJP phan ke lang sila kumat kai ke mata nangi pudun to dai son chok che pini soni puke assumption pudun mati son tahai son kali alang tu pilo expert ma scientist ma da ko pini effect ki purajan ti mukini ma je ai ka tha kini ma they are not scientists they are like us social worker है इलेक्शन निजिकल के पॉलिटिशियन न হয় আমি हुआ ना আমি জিকা নাই যেতিয়া যেসকলে ইলেকশন জিকিছে ইলেক্টেড হৈছে এটা পলিটিশিয়ান দে আর লাইক আস মানে হিয়তে সোশ্যাল ওয়ার্কার হে সোশ্যাল ওয়ার্কার বুলি কলে পাব্লিকৰ কথাই চিন্তা কৰিব লাগে পাব্লিক আনসি মাথানা পোকে ইন্ডিভিজুয়াল কপিনি লং নদে না পালো নদে তোমার আনি ইসু তুম পাস আজাই নাই কলে মুতা পাগেলা কে চকচি আসিনি তুম বর্জা সর ফান না জুনয় Rajanti mung nahara na nil tun than ni ke mama long li jola niligin ha pu Nagaland border ke long li ta wi amasi nili bangke me da chi tham tapte aku argue tami holen long ta we aku ni matha ngai pol nili lahai bangke chi bai lu dun asi alang li tung ta so press na chupan nili pulo haga jong si ami thang long li abi pute dake ei long li chulo elo ha America na ke tam si na complain lu moke tem bidas ki melo atima ke Karbia kai Karbiang lo aparman si lahai bangke council pe nama phaya si kiwan lo
Aku cun lagi lagi. Akhirnya BJP government madu kena pereri. BJP government, BJP polisi akhirnya der pansi mata. First in der. Non hele, mana Narendra Modi government. Pakistan mata pereri pinason cedandul. No pirkhe dagmuni tuno ke India sa pani na cholang prom te kopila. Iklan ke dia pono. Te BJP jenera prom. Aku BJP party ke England suman ke pa jurikam kali England suman kan tu long kan. Nangli tum cini ne BJP program jong si Karbiang long prote na hok BJP meeting si tamen na hok ali dale bangka pohu ben si Karbia maplar ben si arju. Aku di mahasa long si BJP program boleh hatakta di masa tuma amaplar ben si arju. Boro lena long prong te boro tuma amaplar ben si arju prong te tribal tuman aman gitu kali luma BJP party. Jolason Sikla thai scheme claim ta son non the BJP government bang that when in tribal culture language for development Asia department create kedi akimi aprang ka weke lake tribal Karbi penceng lok wan ma tribal Assam long gedwan bangke for development akapre separate department